Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today, mangumpra ta guys. Pag-shopping ta dire sa Peso Store. Tapos sa Peso Store here at Ebloc. New outlet nila guys, Peso Store kay namaligaya silang mga barato ra, 88 pesos, 99 pesos. So, samahan niyo ako guys and tara let's. And by the way guys, if you're a returning subscriber, thank you so much. And if you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. Watch out kung unsay akong ma-shop o palit makeup or mommy stuff. So, let's go! Woohoo! Hi guys! Follow our channel. Yes, please follow me on Instagram. That's at Bachida, and for YouTube, that's Sincerely Bethel. Mami Emma sa Queen Cebu. Ano siya rin nga sa mga queens. Pagsulong ko dire, ang first kinok nakitaan is ang makeup station. Grabe na to. Nag-bake up. So, mananaw ta, hopefully, unsay na. And, mga mommy stuff. Nay, ano guys, 32 na siya. Pero, ano, mga sponges for makeup sponges. 32 pieces. I don't know if magkano. We're going to ask. Guys, ready na ko. Mangumpra ta. So, what's siya ang queen ng Cebu City? Guys, so I'm with Bethel again. Sincerely We're so Bethel. excited to shop. Ang sa'yo may shop dahil. Ang lang. I think ako nakita dito nga ka ng shade. It's like Agay, the makeup. Oh my God. makeup. So, sige, we'll see. Ako mga household and Hello, makeup. very adulting. Adulting 101. Abangan nyo guys ang aking secret. Ganon. Sige, mangumpra na may oy. Mangumpra na ta dahil. Gusto itong paliton guys. Daghan kay silag mga ano guys. Daghan kay silag mga stuff. As in, malula jud ko. Tabang Lord. Miss Amy, yun sa imong paliton. Pagwapa. Mga pagwapa, Ganun. palami sa now. Tara. So, Welbein guys. Mod yan. Sige, mangumpra na tao. So, namorag na ako. Ganan nga paliton nga shower curtain. So, I was eyeing for this parang teal blue. Hi, I found something. So, ano siya? Window wipes cleaner. Okay, so this is my third item. Liquid detergent. Oh, this is one of their newest collection. They have bathtubs. Oh. Bathtubs first. Sige, sa ganda siya gang explain. Bathtub. So, you're gonna put it inside your bathtub and then you'll... This will go to my box. Asad sila yung mga pang-party diri guys. So, unsa man, pass lang sa ta sa makeup and we'll go directly sa mga pang-home. Na siya jewelry cleaner, makeup remover, makeup, mga shades, ganon. Cute kayo yung ilang mga bags. Oh, pero wala siya yung ma-pair sa akong sinina. So, sige na lang. Lip liners, eye pencils, naurasa. Nasa sila yung mga shade guys. I was really hoping na mag-buy but then luxury naman ako ang mga shades kay ano. I have many actually. I have 4. Okay. Oh, yo. Hand soap guys. Guys, na pregnancy test. Thinking of buying guys for MJ Elijah's birthday. I'm going to buy this hooks. So adulting 101 na naman. So this will go directly here. Drinking water pump would be nicer. Have you tried this one? How do you check that one? Ganon, water pump. Yung mga na pagid na? Kana. Sumpay. Sumpay na siya. Ba na siya? Kani siya sa diri sa kaos. Lock na siya diri. So, unsaan siya? Dayan close ni man. Okay. Hindi. Pila jud ni ko. 120. Okay. Nga na siya forma. Naman. Guys, muna na akong palit. So, aluminum foil. So guys, I'm done na. Basically, ang mga
prices nila guys, 88 pesos, 99 pesos. And I'm super happy kasi yung mga lahat ng binili ko is more on household kasi maglilipat bahay kami tonight 12 midnight. Si Welbein guys, tanawa ang iyang gipalit. Sama na. Daspan and silhig. Okay. One. This one. Yeah. This one. And the shampoo. And trash bag. And shower curtain. Okay. And bath mat. And window. 2, 4, 6. Good. Salamat. CJ guys. Hi! Hello. Kumusta naman mo? It's been a long time vlogs. Thank you kayo ate. Magbakaray, jupan niyo. Magbakaray chukani. Mag-beat man sa Aw. Sino niyang akong dadunta na kabugat lagi. Bugat kaayo. So guys, suman akong shopping sa Peso Store. Grabe, nalingaw jud ko guys. Kay daghan kay kog naila-ila diri. Daghan kay kog mga kauban nga naglibog mi kay daghan kay mga nindot and super love all the items here sa Peso Store. Located doon lagi kay siya sa JP Morgan sa IT Park, Ebloc. Thank you! Thank you kayo! CJ, daghan na like it. Unsa man ni? Awat tan-awa. Wa pasabta ko kuan ni. Diba? Trash can? Trash can. Nag 2-minute challenge siya. Mo na yung nakuha. Yeah, pila na lang mga second, so mo lang mo na pinaka-dull. Kuha ka na. Moy, kuha 3 seconds na lang. Kani ang gihulbot. Good luck. Don't forget to watch my videos sa Yes, link on the description box, guys. Like, share, and subscribe, and share peace and love.